Carolina L. Gozon Institute of Lifelong Learning sa Cabanatuan City sa Nueva Ecija, formal na nga giablihan. Ani report. Giablihan na ang headquarters alang sa Carolina L. Gozon Institute of Lifelong Learning sa Wesleyan University, Philippines sa Cabanatuan City sa Nueva Ecija. Sa gihimong ribbon cutting ug service of thanksgiving and consecration, mitambong ang manghod ni GMA Network Chairman and CEO Attorney Felipe L. Gozon nga si Mrs. Florencia Gozon Tariela. Uban ang bana niini nga si Attorney Edgar Tariela ug duha ka apo nga sila si CJ ug RB. Malipayon nga gipadayag ni Tariela ang pipila sa kaagi sa ilang inahan ug kung nganong duol ang kasing-kasing niini sa Cabanatuan. Alam nyo, nung bata ako, lagi kami dito sa Cabanatuan kasi we had a farm here in Aliaga. So my mom always takes me here. We pass here. At saka ang lola ko, meron ditong rice mill which is near the market. So Cabanatuan is close to my heart. Mga matututuhan sa kanya is plant para hindi magutom. Isa pa ay laging magtipid. Huwag gagasta if it's unnecessary. And napaka-importante sa kanya ang education. Gilusad ni atong bulan sa Marso ang Institute agig paghinumdum sa mabulukon ug puno sa inspirasyon nga kinabuhi ni Carolina Lapus Gozon, ang inahan ni GMA Network Chairman and CEO Attorney Felipe L. Gozon. Usa sa tumong sa maong institute nga mahatagan og oportunidad pinaagi sa edukasyon ug skills training ang mga Pilipinong underprivileged, ilabihan ang kalisod sa kinabuhi ug naapektuhan sa pandemya. Basically, it started with the idea of how do we improve public service extension of a university during the pandemic. It would be a big help if we can work on your specific needs, no? So the institute can tailor its programs and services depending on the needs of the institutions. So in a span of 3 months, ang institute namin ay nakabuo na ng 63 programs in a form of micro-credentials. At 2 po doon ay macro-credential. So we need to be innovative in terms of our programs in education. We are blazing the trail for this field of learning. We are the first to initiate this in our country. And this is very innovative and creative. To the Gozon family, we are very grateful for the support you continue to extend. We hope this partnership will go a long way in enabling the poorer sector of our society. Subling gipasalamatan ni Tariela ang pag-ila sa universidad sa pagpaningkamot ug kakugi sa ilang inahan. This is really a very special day for me and my family. Especially because today Wesleyan University is inaugurating and honoring my mother with the Carolina L. Gozon Institute of Lifelong Learning Institute. My mom lived up to 97, and up to her last days, she was still learning. Talagang siya, epitome. Nahuman ang inaugurasyon pinaagi sa panaghisgot kung asa giplanuhan ang tabang hatod sa micro-credentials sa matag individual ug nakompletong tinguha sa institute. Ako si Sara Hilomen Velasco para sa One Mindanao.